ni tak su ngai ho zo si la bon chan ni tak pha tu ni tarik som ni le ni January kum sang ni le som ni le nga ni khun ni tak su ala ngai khom ki ti New Delhi khopia Minister of Home Affairs Maha Palai ho to ki ho na ne dinga ala pot dok ku ki zo council ke je si pui to ho chu dam takin ang tung ki tawin Sidarhir Gamsunga pat Kuki CSO Committee on Tribal Unity ko tu ten Kuki Zo Council pui tu te ho chu Vaidon na ala nei Zi program ala mat naw chun ko tu ho le KJC ho ki ho lim na ala neiun Kuki Zo Council ho chun awa chi naw detail takin again dok ui tin ko tu chun ala pung dok hi ko tuin again be na chun nampi ki pum khat heina dinga Kuki Zo Council hoi ki support jing dinga hi tin ko tu chun alagian lang ki thi meite ho le mi long hon Kuki ho hi gampa mi Manipur mi hi pu ti alagian jing na chungu UKZIC hon jani tarik som ni le khat ni chun don hu na ala nei ji ala don hu na chu hi le sang khal zaku somnga kuma Manipur census dung ji ya chun thingtang Gamsunga sub division in a hup thum Cedar Hills ukhul le Tamenglong sub division sunga Kuki te khu sungchu abona zagup le som le khat ahin chule milong ho khu sungchu zathum le som nga le ku bep alum hi tin don hu na ala bol hi Gamsung district riha khu sunga tangkul ho Southern Tangkul student union hon general conference anei nawa enbrian sing thugen na chun BJP government thingtang le phai chama hen chum pui tin ala gen ki thi enbrian sing ala gen be na chun reha khusunga ground sim hoina ding le galli sim dona ding a dangka lakni le kim seng son ava bol hi chule brian sing in again be na chun tangkul nammi hon gamlak ho hoi taka lalet kol jekun keima he ka kipak tak zer hi tin le alagian dok ki thi zani Tuesday nia en brian sing state hot day program ki matna a ho lim na chun Manipur hi India gam kim khat lam ahin Manipur hi ki khen jak thelo him ding a hi tin le alagian ki thi kukin bisai pul Gamsung apat thupun ala nei u achi sa January tarik som le gupnia her sakna thupun ala bol na chun defense in a khua volunteer ding zat akipi ho khu ko man suk tom thelo ding chule volunteer number nei sa ho mo khai thelo ding a hiu bangham ti a hainum ten au ma hi chun dan le mul kisim sa dangka lakni pik ding chule an kung na le asim ding a hi chule volunteer number nei sa ho training chai sa ho khato training bol nai lo number ki theng ti ho thei ta lo ding he tin le thupun chun alagian ki hi Myanmar Gamsunga Myanmar junta sipai ho to alaki do jing Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA ho to Myanmar junta sipai hon China palai hi na in ceasefire agreement alabol ta hi ji ceasefire agreement chu ati sa Saturday ni China Gamsunga sign ala bol a hi ta 18 Chinese minister spokesperson pa khatin alagian dok hi China palai hi na MNDAA hole junta sipai hon round sagi ki hona ala nei nungu ceasefire agreement chu ala bol do a hi ji ceasefire agreement ala nei ho thupu na ala nei ho chu kichin takin MNDAA hi tain la junta lam hitale Chinese lam hitale kuman alagian dok nai pu hi China in MNDAA ho hi hat takin pressure ala bol jingun China gam gila ho akha pekun MNDAA ho vai hom na Gamsung nek le chak akha pekun jina chung chun China to si le bal gola ala chule junta se pai ho to kituk tak le ki thim tuna nei taka ala jing UWS state ho le China in thu ala pin MNDAA Gamsunga nek le chak lut sak taloding in her sakna alabol kit hi MNDAA hole alung kham ji kun ceasefire agreement chu sign ala bol jing wa hi
China in MNDA